थमजरे ISTV की पाव मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु ताराम ओक्सरी अहानबदा होजि फाबुगी मरुइबा पाव पिजरी हेल्थ अमदी एजुकेशन सेक्टर फगलबा मतमदा साउखत लमजेलदा मांग थाना संगसिनबा ngamgani हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे Mayang Kang Ningthopamda Power Minister TS Biswajina ngasi 33/11 kV substation ama sangakre. Hauzik Pau Sandok na pizari. Health amadi education sector fagalaba matamda South Lamjel da mang thana sangsinba ngamgani haina si Minister N Biren ngasi Imphal East District ki Kairang Muslim Daleba Primary Health Center amadi Laifam Khunau Daleba Primary Health Sub Center sangaba ki tharamda phongdokre. Mana makata na haikibada sarkar ge phan matik sana leitrabasu leiriba khara asi sijinnaduna thabak sing paikhat padagi Manipur South Lambi da mang thana sangsinba ngamle haiki. Thank you so much. 9 dagi na tuya pa manung da mi si kaya ang yam na tamda school drop out lai ge kani ge man ma tamda 9 dagi 9 da tiyan des da sab sani fa me uniform set la sa to amda ba lai lai ko amda ko do pe kai kra ma ko da iske ma la ko kani anyone like to ma pam da ba hai ni ba lai lai ko amda da gi min sa lo amda da gi uniform lai lo amda da gi chandab sing do Hadi kaya hari batai drama sa ko scheme ni to kaga Manipur bumbu lai lo mayam drop out mayam lo ini lai makat tambal leka the pass hayamba hai jaga scheme mamla anu so kage pagi minute home kari kari lo ina masa ko over voluntary bi turin manu lo ina sido ya lo ina do sugyam na bhat ta ba sugyam na gyan ta ba wari sa la ya ba praja lai laga figi state na kari wa do no waram ni se akoi gumba political leaders in the fatta badagi waram ane waram ni se akoi gumba rajniti to kamu me fatta badagi waram ane Prime Minister Modi ji amna mang tum ye ga thok togi sanga ba hello thabak loi daga sanga ga ba dum Prime Minister ne khana gi mo amma mang le ba Prime Minister asno ne bo haire di yare ne tawsine ga hai ba dum Prime Minister ne Prime Minister Modi Sangha to isi praja da kuda da kana bapi go pangoi go di sangha ro ga na hai ba dum Prime Minister pangwa pakal no sugum ba honorable Prime Minister Modi ji ki BJP led India government ki laibas ki sinje kana boloksi Thauramadu Saruk Yakiba Health Minister L. Zainti Kumarna Health Sector da Ladiba Award Passing Men Sinduna Mapung Fana Prasada Pinana Bohonari Mikal gi Matam Yamna Wat Libana Hunabagi Mahuta Afaba Wakalun Putopana Hena Kanagani Haiki Ni masing yakala ku matungina Primary Health Sub Center Primary Health Center Community Health Center District Hospital masing yamdabi yarataba amasung mabi yamge habe taragadi akhigi doctor masing nurse masing yamdabi yarataba adu mo mayamda madugi chenna chongda dam semba sabu tamna baganda yang mature ko yadna masana sam khalin kamu chingna sugum makhil angam chan nang do ma makhil wa TV bomba makhil mayam tabiya ba makhil media ga achong makhil ke no ma da sim ngang mase makhil munna khan ba kam na tani mo mo hele only one message prajati mani prajati laku makhil adi message kai habida ge we like to have a change oh mom pa mi edna mayam na hai ka na maram edna thi oh mosila ine adu the prajati voice the people of the voice is the voice of the god na hai ka targadi amse matu thajaba targadi prajati wahi na hai be mase ishwar na nam madini hai do mon ni thajaba targadi amse thajaba ni thobu ko bo targadi noi prajan oh mo pa mi ha be dimin na lai ku chungane Mayang Kang Ningthopamda Power Minister TS Biswajina ngasi 33/11 kV substation ama sangakre ngasigi thormajuda PISED Minister Losi Dikho Social Welfare Minister Nemsa Kipgen MLA Ngamthang Haukip Hanagi Minister Francis Ngazokpa MSPCL gi Managing Director N Saratna Maru MMU Singona Saruk Yaki MSPCL amadi MSPDCL gi Makok Thongbu Official Singsu Saruk Yaki Power Minister TS Biswajina haikibada Manipurda mai ki system phagatnaba Bharat Sarkar gi Ministry of Power da Lupal Karo Satre Nifuga Mathoi Pibinaba Taksin Kre haiki
Sibu mafam singje hanagi sarkar na ju khandok piri har kanda akoi pakat piram mi chummi akoi pakat piram dia na kesu haijati akoi ki sarkar ano bola akoi disina su akoi ki new substation tawri aduga praja miyam na pami ba quality power do su akoi tawna ba haidana RAC dagi akoi system si upgrade tawta ka akoi fulfill tawba ngamoy haidana akoi system improvement tawna ba more than 741 crore. We have already requested with the consultation of the Union Minister Sri R.K. Singh ji. Many times ne RSC ki with happy ACM di aduga akoi ki leriba R.K. Singh ji, he is very happy with our system. Akoi ki system ji gamna nungai je ma pangonda ma fill tawe even akoi ki swabagya hai ba scheme ji am pajabali akoren panjar ke aduna mesi ki mayang khangi leriba ning thau pham aduga thangal ki jaga si akoi historically akoi yamna nakna jaramba paki mi singa laitaba sunati adrai amudigi tangadi panjaroi ge mafam sabam da panjage aduna masi akoi NHC ki funding makhada sabani ngi habi gre adu mangasi akoi na install capacity akoi na production tabudur si 10 megawatt ni and nakal amar umdana akoi ki village ki leriba tarka lebisina akoi ne akoi ki akoi ki reported information da akoi ki leriba 2 megawatt ko ba aduna even if we supply power to the triple IT it may require only 3 megawatt so we may have the another 5 megawatt. MSPCL ki Managing Director N Saratna miyam da mai marang kaina fanghana ba thaba kaya paikatuna power system hena fagana ba honari miyam na su tax thibagi hainabi thambiyo haiki. Thasik Taratuk Prime Minister Narendra Modi na Manipur University da Haudukadaba Science Congress ki semga sagaliba Phibam Singh asi si Minister N Biren na koina satuna yengsin kre pangthukaduriba Science Congress mifam masida Bharat ki tungan ba state singdagi delegate lising mangarom helmana saruk yagani masigi manungda scientist lising anirom su yaugani hairi saruk yaba lakaduriba delegate sing asigi laifam zafam yauna security ki section tharang sing Manipur government ki mari renaba department singna akanma mawongda koksung sinaduna sem sabagi tabak kanna paikhatli Manipur University ki hauzik semgaliba Phibam Singh asi tang 13 ki manungda mapung fana loisanaba Chief Minister gi maikaidagi akanba pauktak sing mari renaba official singda piramki. Thawpal District Hospital campus manung laiba G&M School Lamadi Hostel ngasi Health Minister L. Zainti Kumar na sangakre Tharamaduda MLA N. Indrajit Health Services ki Director Dr. K. Razona Marueba Mioy Singona Saruk Yakhi Minister Zainti Kumar na Nurse ki oiba Sarkar Institute ama hangduk labadina lambi asida pamzaba Mioy Singi damakta yamna kudong saba piragani Laibak Parzag yafanabagi damak Sarkar asuna scheme kaya sangaba amadi urep uyung tamliba asi political party kadana lana uhana ba khonariba asi tawbigano haiki the best footballer of our minute cham chong na to lay ni doctor au ha papa de ke te lay ni na industry ki type to give and take matlab tong na wala ba na apun nursing se basi now they become our asset okay mai bukan asset na mo property ho ba habitat aduna makhona tala ko makil pesado Manipur puslak pa maso Manipur le yo pagi mai bag ga te Manipur tani makil ki ko ki pesana tani makil swing na tani process circulation masina mon mapagi puslak ko sasni ya or badina mase industry acho wa maso all up ne Director K. Razona Sahi Amada Nursing School Asina Matik Saba Nurse Nipu Putuknaba Pandam Thamli Institute Asi Ningtina Salaiba Yananaba Tangai Padaba Polam Singh Hapsin Naba Honoragani Lagliba June July Hadigi Class Honaba Honagani Haiki Yana Sangna Quenya Hadap 2018 Sida Yapay Mapungkana Luisanzare Masida Awada Pa Leiba Kwe Singi May Connection Gi Leiba Mayam Si Staff Gi Karika Awapa Mayam Si Kwe Yam Tuna Wisalaga Kwe Yam Tuna Hodana Bagi Kwe Health Director Ki Side Ki Hona Zagani Digitization of Service Book for Employees of Education as Department Government of Manipur School Use Fund Amadi
Sana Ministry scheme ngasi Education Minister Rajesh Samna Babuprada Leba SSA gi office ta launch tokre. Thoramadu da Educational Skill Principal Secretary Benit Joshi, Director T.S. Kiran Kumar, Council gi Chairman M. Mahendra, SCERT gi Director M. Mina Kumarina Maruba Musing on Saruk Yaki. Education Minister Rajesh Samna Service Book Digitization Tauba Hibasi Oza Mayam gi Panava Lokolapa Kongtangni, Mahana Makata na Hakibada, Angang Singda, Ladik Nakta Manbagi Mahuta, Sana Konabugi, Matiana, Lading Tina Tamanba Yabagi Mong Susina Duna, Angang Simbiba Yai Haiki. Tangkul Nagao Tatisingi Kumamagi, Marumarang, Lopagi Kumai Ama Odiba, Lura Fani Festival Ukrul District ki Manung Sanba Ringui Village the Pangchokre Village Authority na Sinna sa Kiba Tang Mapandigi Talahum de Pangchoka Daba Festival Sigi Ngarang Humisama Nimita Works Minister T.S. Beswazid Singai Kendegi MLA Kasim Basum Amadi Kulgini Tokel Saruk Yake Cultural Program kaya ut Kiba Tharmaju Minister Beswajana Kumai Asi Marumarang Lokpak Kaktanatana Metai Singa Yamla Manava Ningo Singbo Sak Kauduna Angam Bakudal Popi Bagi Tharam Ama Yauba Asina Amaga Nungsinan Bada Asawa Mateng Waragani Bharat Sarkar na Lamdam Asigi Miyam ge Pidaba Scheme Sing Manghandana Isa Isana Kanaba Phangna Bohona Biu Haiki Equity Tapaka Susanaba, Equity, Ingolsing, the one from the lake of Ingolsing, Sako, Amadi, Mana, and Yamatam, Sana Timba, Viva, Equina, Adana, the Pakana, Equinity, Magi Pio, and the teaching of Piodi, a Yamna tradition, over Yamna, with systematic, over cultural Amada, Project Organization, Antopojem, Yaman. Greenhouse Operator Gi, Matanga Numit. Tarin Chathagadaba Skill Development Program among Asidagi Central Agricultural University Infal Conference Hall the Haudokre. Tharamaduda CAUG Vice Chancellor Professor M. Premzir, Director of Extension CAUG Dr. Shoibam Basanta, Director of Research Professor C.S. Unibas Murti, Professor Ratan Kumar Saha Amadi College of Agriculture Gidin, Professor J.M. Rashid Masingba, Musing Saruk Yaki. Program ki saruk kamu oina bookless phongki Professor M. Premzina Englishing Masamapan Maudrago Humda University as linked Kibadagi Ngasi Fabada Fanglakiba Mingsa Singthabagaluna India gi farmers singi Sentok Saruk Ani Hengat Hansi Hyderabadi Skill Development Hibasi Yamna Maru Oi Handa Panto Liba Training Program Sigi Manungda Poultry Amasum Mushroom Farming Ye Tha Ahumgi Ko Samasu Panto Lagani Masina Farmers Sinda Kayamu Kanava Pibagi Hibadu Tijilaba Matung Damakata na Training Program Talahumdoi Amasu Satagani CAU na Pakaliba Program Singasi Miyam na Sagut Piba Sangi Haiki of India, Krisham Naraga, a National Committee on Plastic, or National Commission on Plasticulture Application in Horticulture. Some of the Nomani training Hapta, Amagi training Karkani. Matokaran, a Ladiva, Saiki, Farmer Wagera, Natagana, Jut Wagera, Sarkari, Habak Tivaki Mahutta. So, provider, Wipayabra, Haidugi, Ekogi, University, Ahan Strategy University. Housing Paugi Balta Natin no break ama Lominasi. Hakchangi labor solid padagi producing actava, Hakchang Choktarba, Tuma Java Yaraktava, Kung Haman Maraktava Singidavat, Hamatanabu Paidi, Jolip Syrup, Amasu, Jolip capsule with Chinese Navio. Karano, kayo kayo masih pumna. Loi lebih gari han maga tong mangam terone. Kura laga tongni khali ba namai tu kayo. Senbun putoga lebih dingam dera. Senbun putok terane lebih ngam dersu. Impal finance tersalo. Ayo han ba lengam terana. Impal finance tegi loan wene loan. Impal finance na nongmu jiman ungde gari loan lobu ya bagi tong capa pizeri. Adom napa mokal gari kuring mak lobu bayar. Goods and Services Tax GST da register tawbiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawbi February thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba March kitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawbi Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur
Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma phone kuding chamane yo suma ngaro pista salabnina. Adu suma takta superlink footing offer me amon pirisidi. Tas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open for first batch, class 12 CBSE, 6 months advanced foundation course, class 9 and 10 CBSE, 6 months advanced foundation course, class starting from 15 March 2018, class timing 5 to 7 AM, 4:30 to 7:30 PM, van service, hostel available for boys and girls. For details contact Combined Tutorial Office, Sagolban Borang Lebek Bachin Bus Park. Break it tungda makataba pau sing pizari. Handak Prime Minister Narendra Modi lakaduriba sigi section tharang lakot po ini Imphal East District Police Commando na ngasi Manipur kid leva Friends Colony Muslim Colony amade labuk lekai the combing operation sa thakre nupi yaw na miyoi sanga nifu amount to oina verification sa thaki bailout leva miyoi yaw na miyoi tarago humdoi makata ba verification gi damak mari le naba police station da sinakre Yangang popidagi Imphal Power Station passenger puba Tata Magic gari singa silamdam adongi club amadi mera paibigi miyo sinamatam khara tinglure masina maram orega miyo kayada sauna khudungsa daba mayuk nakre SPYC Saizangi thopuba miyo amana phongdurapada Saizangi miyo sing bazar sapa khudungsa daba kaya mayuk narapadagi gari sing thingbagi khongjang sangsin khibani gari gi athingba leringai marakta lakiba Mahiro Singh club ke miyo sinama sagi gari da makona sakka daba mafam adu fawas lanki gari gi association ge miyo sinang gari thingne ba kambuda Police Tajil la pubo nungai taba fangdoki. Na tang taraga ni thoi. Sida koi yang bi tu Imphal channel music koi matam kra koi tingjali. Maram di koi tingjali maram si koi gi sajang sida lai ba praja sing je koi bazar jar sapada koi amna. Chap koi chap chap mu matam chap phang da ba. Koi awa ba mayam phang ko di koi ngasi sajang SPYC club on the leng phang club mera promise singa koi kusam na ga koi tingjali koi na kong gi chang da koi security forcing moina thadal pa masi koi bu association ko ya sian wa de maram di boy thadal ti bi maram da boy thadal ti manglo na secretary president ha la ga koi ga kai lege ha do khana mila ba thokta ko tu na khapa ga ne kale Tengnopol District Police amadi taragani thoi suba Assam Rifles na Tengnopol gi nupi ama lupa crore ani henbagi heroin amadi brown sugar fare hairi faraba mioi adudi mayang bam ongbi tombi masa devi sai humpu taruk mapureba laikhidraba M Madhumangol Singh nungu wapokpi pangal tabi singkha lekai digini mahana mori digi Imphal thorakpa Maruti van registration number MN06L7859 da rice cooker amagi manungda heroin tamadi brown sugar adu habraga purambani hairi Kumbi Municipal Council ge Ward number 9 amadi Ward number 8 na punna sinduna legal awareness program ama Kumbi Tera Kongda leiba Citizen Welfare Association Kumbi ge conference hall da pangthokre Manipur State Legal Services Authority na sponsor tagona pangthokkiba taram aduda Kumbi Municipal Council ge Vice Chairperson Wahengbam Bobisan Luang Ward number 9 ge Councillor Tilotama Devi yauna miyo kana saruk yaki Panchobi Group of Company ki makada linkat kiba Panchobi Niji Private Limited Reserve Bank of India ki makada Ministry of Cooperative Affairs Government of India na chapsana thaba pangchop ge license pirak le hairi ngasi company asig office ta pangchop kiba paugi mi from amada Managing Director TS Hemona mamang da Panchobi Housing Finance Company Limited India Government ayaba pirak kraba matungda group asigi oina ani suba oina Panchobi Niji Limited ta license pirak kibani license asigi makada miyam da property loan gold loan fixed deposit amadi recurring deposit tabagi ayaba leragani bank asina apikpa sendoida miyamda loan pibagi thabak satharagani miyamna su sel thamjemada singthaningai oba sendoida kanaba fangani athuba matamna company asina awangnopo India gi state khudi makta branch hangdona ba thaurang leire haiki
Niti Limited under the control and the supervision of Reserve Bank of India and Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Sina apex regulatory body amoraga PBR license ni. Masigi pangjariba license gi plus point na kaino hajakanda magi gold loan gi activity yokalani aduga loan against property, land and building the beds toba LAP haibadu makal gi loan aduga amushu loan against fixed deposit sida simba paisa laiba migi su khare hena benefit fangba aduga financial net raiba koi customer sing su khara lower level da nominal interest da loan siam nungai na khara laiba mong da fangaga hen mapung phaba nungai ba sokhat pa por na bagi pandam aduda koina license pangjabani Moirang Kendra ki manung sanba kwakta Tingilda Moirang Kendra Progressive Front na TI Santi Gimi Makada kwakta Tingel Women Handloom and Handicraft Cooperative Society Limited gi members singda Fisa Konmari Yanchokre TI Santi na haikibada nupi samas wu hingat anduna mathau ningtina tawhanduna sakoto purakna wakhonaduna thabak singa si paikatpani ngasi yantholiba Fisa Kon sing sidinaduna phi ningtina putopa ngamnabadi nupi sing senthok hena lehenba ngamlagani magul leba kendra ama ohenna ba khonabada miyam na mateng pangbiu haiki Nupi Samaj की सेमिकोन से वांग ने पुगत पर नम्नवी दमका संक्षिप्त ले बा अदुमा मोयरांग के न प्रोग्रेसिव फ्रंट की आई खादा कोना जरगा न कोई पुलो पुसफत द कोना जबा असी गुमसिदा न कोई देहन थवा योबी लगा सोसाइटी से पुसफत द न तदा न कोई नुपी समाज हो अवांग ब थाक त पुखल न होना बदा न कोई पुनो की थौजान दो न कोई पुनो की होना जबन दो माही याददा कोई बुसु साउना माई पापो हेन Prime Minister Awas Yosna Gramin gi makada Pitharak pa senpha masa tadana sel lauthoklam le haide masigi matang dangasi Besnobo district ki Kwakta Gram Panchayat ki ward number 9 da leiba Muhammad Jalaluddin gi yumda pawgi mifam ama pangthokre Jalaluddin na haikibada mahak masagi mingda Kwakta ward number 1 da leiba miyoi amada pradhan amasung ward member amadi upa pradhan na manaduna ahanno face ki onya lupa lising ni fuga ni pa lauthokre haiki mana makha tarduna housing loan asi yahon nabani haiduna Mahana Gram Panchayat ki miyu Oiba, Miyoi Amadasu Lupalisi Manga Pikre, Larva Miyam with the Makta Peter Percent Pumbo, around among the Satana Honaba Asi, Marina Nabo Authoritina, Yangsin Bio Haiki. How's it Lapada Maruba Pau Amukahana? Health Amati Education Sector Fagalaba Matamda, Sakot Lamzelda, Mang Tana Sangsin Mangangani Hanasi Minister and Biriana Fongdokre. Mayang Kang Ning Topamda Power Minister TS Biswaji Nangasi 33/11 kV substation ama Sangha Kre. Hausi Fabu Gidi ISTV Sandok Sabah Pau Matang Asidal Wajare Miyang Tabi Diba Mayang Puna Mapusu Amukahana Kurumzari.